Sagrada Familia. Ne dramatiziraj toliko, jebote. Riječi su suvišne. Ovo je famozna Sagrada. Koji detalji. Evo nas ispred Sagrade. Sad smo saznali nekoliko činjenica. Počela se graditi 1882. ali nije Gaudi počeo graditi nego Joseph Boccabella. Ali onda Gaudi nastavio 83. godine i gradio je sve do svoje smrti 1925. mi se čini. Sad smo upravo saznali da se dovršetak Sagrade planira 2026. što bi značilo za 7 godina. Ćemo se morati vratiti ponovno u Barcelonu da vidimo završenu priču. Sada ćemo je razgledati iznutra, pa se javljamo sa još pokojim videom. Da je uživo je još ljepše nego u slikama, naravno. Monumentalnija, jel? Monumentalnija, da. Ok. Dobro. Damo nas. Uzeli su nam stativ, ali... Nisam ga uzela, nisam ga zabranila. Mislim, da. Nisu nam uzeli, da, nego smo ga morali skinuti, a poslije ćemo ga vratiti. Idemo sad uživati u Sagradi Familiji. Tako da ga je udario tramvaj kada je imao, ne znam koliko imao godina, ali 1926. I baš zbog toga žele završiti Sagradu Familiju do 2026. baš na njegovu 100-godišnjicu djelu. Impresivno jako, imamo još za pogledati ispred i sa zapadnog ulaza isto su krasne skulpturice. I vidjet ćete, snimili smo. Da. Našla sam naš natpis. Na 51 jeziku piše Kruš naš svagdanji. Evo nas, završili smo naš posjet Sagradi Familiji i sad idemo nešto popapati. Impresivno, ne može slika niti snimka to začarati. Morate doći. Snimke,
da. Kasno. I dođite 2026. Ako već nećete prije, dođite bar 2026. U Barcelonu. Mi hoćemo... Ali se ne vidi. Ne vidi se. Da, ću stignuti. Ćao! Da i tu paella. Paella u talijanskom restoranu, da. Morala sam to reći. Uglavnom, jako fino miriši, pa... Let's see. Izgleda fino. Što i tebi da? Možeš. A? Da. Ti ćeš koljke? Sve staviš što možeš. Još. Dobro, dosta za sad. Njam. Dobro. Dobro je. Dobro. Dobar tek. Hvala. Također. Ovo je jedna jako fina španjolska kava. Poslije paelje. I pogledajte koji pogled imamo. Oh yeah. Sagrada Familia. Daj ne dramatiziraj toliko jebote. Pogledajte koji pogled imam. Sagrada Familia. Daj ne rugaj se. Never mi se ruga, gle. Malo sam preplisko. Never mi se ruga, ali je dobro. Da. Vloganje u javnosti. Ok, ajde. Sada dobriko. Dobriko. Ok, idemo popiti kavu i onda idemo dalje. Sad ću ja vidjeti. Evo vam još jedan pogled na Sagradu Familiu. Kako bi Neme rekao. Ok, sad ću malo izumirati. Njo. Je to je zvuk njo kad se zoomira, jel? To je nova opcija u Canonu, možeš dodati njo zvuk. Njo. Hvala todas. Nalazimo se ispred ulaska u Hospital de Santa Creu i Santa Pau. Ne znamo ništa o njima još, ali ćemo saznati pa ćemo vam reći. Znamo samo da je arhitektura jako impozantna. Budite s nama i uvjerite se. Ta bolnica radi još? Pa ja ne znam. Ne radi. Sad ćemo vidjeti. Bolnica, to je do prije 2 godine radila kao bolnica, prije par godina. To znam. Las Fantasmas. Bolnica je sagrađena za siromašne ljude koji si nisu mogli priuštiti liječenje. Do prije par godina je ovo funkcioniralo kao bolnica, sada više ne. Ajmo. Andiamos, odnosno vámonos. Andiamos, da. To je... Da, kad sam u Italiji, onda mi se petlja španjolski. Sad kad sam actually u Španjolskoj... ali andiamos je pol talijanski, pol španjolski. Andiamo. Rekao si andiamos. Andiamonos. Ne, to nije ništa. Vámonos, da. Andar. Postoji glagol andar u španjolskom. Da. Vidjet će malo. U španjolskom.
uglavnom plan je bio da se napravi bolnica na povišenom mjestu, da voda može odlaziti ča. Naravno, za svakog pacijenta se računalo da ima kako 130 metara kvadratnih oko sebe. A, pa to je fino. To. I da imaju dovoljno mjesta da mogu prošetati, boraviti na suncu. Tako da ovo je stvarno lijepi kompleks. Uživamo. Nina se igra s Digitronom tamo. Nina je njezin Digitron. Uglavnom Nina je odlučila uzeti kako se zove, vodič, audio vodič. Jako je lijepo, nema gužve i malo promjena od ostatka grada. Limunčiće. Koga? A? Limunčiće. Limunčiće? Da. Idem s njima limunčiće. Never mi je rekao da moram reći nešto, pa... lijepo je ovdje, ovaj kompleks mi se jako sviđa. Arhitektura je baš... Evo malo će se okrenuti 360. Le palmice. Stvarno lijepo, nakon Sagrade Familije ovo je još jedno arhitektonsko čudo, da, htjela sam reći čudo u Barceloni, tako da definitivno imate naše preporuke da dođete ovdje kad budete išli. Ulaznica je bila 14 eura. Okay. A ovaj audio guide kojeg imam, a zapravo ga ne slušam, je 3 eura. Oh well. I jako su me se dojmili ova drva sa mandarinama i limunom. Ono, lijepo. Plan je ići na drugi ručak po Hobitu i da idemo u Park Güell. On će biti tepik. U restoranu smo koji se zove Tražiš, a? tamo piše El Trencadís. Slučajno smo naišli na njega. Iako je moja prvotna želja bila, naručila sam nešto, kada je došao konobar i totalno me zbunio. Na kraju sam završila sa nečim posebno trećim, ali fino je kao što vidite, salata neka sa tunom i raznolikim povrćem, jako fino. Tako da, čini se da je odluka bila dobra, a Neven je naručio neku pašticu carbonara ili evo. Klasično. To nam je stanica prije na Parku Güell. Ovo mi je dobro najbolje što smo jeli u Parku. Ovo je dobro zato što imaju meni za 11 eura, smo dobili po glavi 11 eura platili. Ja sam uzeo jednu biru, a Nina na mene Pepsi. Da. I ja pokušavam pričati španjolski, ali Neven me uporno on krene na engleskom, konobar se i meni obraća na engleskom, onda zakunem i onda mi fali jedna riječ i onda na kraju ja pričam sve na engleskom. I nijedan konobar nije iz Španjolaca. Ok, dobro, to je problem, da. Pa nije problem. Idemo popapati. Vratimo se poslije sa novom rundom. Eto, dobijemo jelo i glavno jelo i pizza. Ajde, dobar tek. I krompirčić i tu je nekakav sos, sumak, ne znam od čega. Piletina je jako fina, probala sam jedan. Da?
A Neven je naručio... Pork. Svinjetina. Ono što sam ja... Ne, ja sam... Dobro, nije bitno. Isto fino. Idemo jesti, jel? To ćemo sad Ajde, puštam te da jedeš onda na mene. Voy a hablar todo en español ahora. Ahora estamos andando Ne, to je vremenski, ništa, ok, perdón. Ahora estamos andando por Park Güell y allí vimos sunce i moje učenje španjolskog. Kad pokušaš govoriti točno u vlahovskom vremenu, ono mi se sve živo pobrže. To ti pravi da je super. Nisam super. Hodali smo uzbrdo zadnjih pola sata. Bome smo se namučili. Mi smo praktički od Sagrade Familije prehodali pol Barcelone. Sad idemo dalje, hodati. Idemo uživati malo u prirodi i tako. Isto uzbrdo hodamo. Lijepo je. Čujemo ptičice kako pjevaju, to je odlično. Vjerojatno će se čuti, naravno. Da. Evo prodavači. A to su ovi prodaju, ove Pa oni šviždaljke. sviraju, a odite vriti. Mislila prave ptice. Našli smo lijepi vidikovac pa ćemo malo uživati u pogledu. To je to? To je to. Pa... Evo vidi se more. Ajde malo zaviramo, da. Danas, tek malo prije smo prvi put vidjeli more. Čisto smo se malo popeli na to. Šetje kroz park, našli smo jedan dio gdje smo sasvim sami. Mislim nema u blizini nikoga. Dođi i upadni mi ti u kadar. Češ da ja držim? Može. Ajmo veći riječ. Našli smo neku lijepu pticu tamo. Čekaj. Ima. Idi. Da. Slatko. Žuti i žuta, tako sam nas ja danas nazvala. Neven je u bljedo žutoj majici, ja sam u limun žutoj majici. Ne znam zašto, ja sam se krenula jer se Neven okrenuo. Slušamo sad, ovaj put čujemo prave ptice, nije onaj čovjek sa izviždali. Maknem se sa svjetla. Aha, dobro. Vidi se i odavdje malo mora, nismo još u Barceloni, smo uopće nisam imala do sad dojam da smo u gradu na moru jer nismo niti vidjeli do sada. Sad smo se popeli na malo brdo i onda se konačno vidi. Još uvijek smo u parku Güell, penjemo se dok ne dođemo negdje do vrha gdje je još ljepši vidikovac, iako je i ovo jako impresivno, ali sigurno ima još bolje kad se još malo popnemo, imamo još nešto malo. Mi smo mogli ući u muzej jer za danas više nema karata, ali nema veze. Puše dosta kao što vidite, onako je vrijeme mrvicu razočaravajuće jer je hladnije nego što je kod nas. Pogledajte, vidi se Sagrada Familija lijepo odavdje. Da, vidi se cijeli. Tako vidi koliko je masivna. Je. I još, kad onaj toranj bude završen koji nije završen, biti 172 metra visok. To na Sagradi, jel? Da. Ima aviončić. Hello. Hola, todos. Valjda ćete me čuti na obali smo. Konačno, Nina se zaželjela mora. Nije ga dugo vidjela. Tako da, došli smo malo tu. Sunce polako zalazi. Lijepo, ali jako puše. Evo, imali smo snage doći do ovog. Sad ćemo malo chillati uz mora. Šta je pđesak? Pđesak je pjesak.
Evo, katalonski pisak, bit ćemo svi Nadam se da mi neće biti tenisice pune pijeska Biće, poslije. biće. Pazit ću, ali... Ne moraš paziti, to će ti biti sve. Oh no. Vjerojatno vidite po meni da sam krepa nada, jedno stojim na nogama i jedno držim oči otvorene. Našetali smo se jedno 16 km danas. Ali smo odlučili skupiti dovoljno snage prošetati još jednom do Sagrade Familije da vidimo kako izgleda po noći. Idemo popiti jednu sangriju i onda u Krpetine. Bio je vrlo produktivan dan, stvarno smo se našetali. Vjerojatno se na meni se vidi sigurno. Vidi se na meni da sam Vidi se. Da. Ajde, još ćemo baciti zadnji kadar gore. Zadnji pod. Sa onom. Vrlo je lijepa danju i noću, bilo koje doba dana. Boga mi isto. To je to? Da te vidim još jednom. A da i tebe snimi, da ne izgledam samo ja umorna. Ja sam danas i bez šminke izašla, samo da znate. Odbro, Da... znamo. Evo tebi još ti meni snimi. Evo Barba Neven. Lina ne može više nositi pa sam ja zadužen. Nakon što je kupila šalice, magnete, takve gluposti. Kupili smo vodu i sokić sada i... Ok, šalica je jedna samo. Samo jedna šalica. I to ja sam cijeli dan nosila do zadnjih 15 minuta. Ok. Možemo ići. Evo, ok, idemo. To je to. Day one over. Ne čujem. Ajde. S kim pričaš? Slušam šta mi žena priča. Ti nemaš ženu. Više ne čujem, šta je? Nina će sad pokušat skužit... Da? Moderni kompleks. Znači u Evropi je ovo najveći moderni kompleks. Čega? Zgrada čega? Misliš bolnica? Ne, kompleks. Kao kompleks, jel? Pitaj njih, kako su rekli. Ok. Mora biti samo bolnički kompleks, može biti i drugi kompleksa ima, ali ne kompleksi. Kao kompleks, nego kao... Kompleksi, nego... Kao sklop kompleksne zgrade koje su kompleksno zgrađene, jel? Na palmice, ima i limunovih stabalaca i tako. Koja digresija, epic digresija. Nina, hello, bye. Vidjet ćemo kada dođemo. We'll see. Žuta i žuti. Alo, adios. Žutko, ja sam Žutko, a ti si Žutko. Odnosno sad si Crnko. Hala, odnosno adios. Jesus Christ.